Chimwa fidi ene to sompa FM and TV Nebema weni jie Eni aketiampa Nebema weni jio Sabra bwe mo dajini Binachiro suna udie unya Nebema weni jie Naketiampa nso kamu Ema aketiampa Papa wafidi ene to sompa FM and TV Why? Yasim sompa mani jeni akati apana unu warada sompa de asitine imunu ema akati apa ye no mai mun samma kudi mun samina ne kasebo biji samni e jasu samina sompa de abama sompa FM Yama yetiefo nyina afishia pa SOMPA 106.5 kasa fidie sunie woko Asante Mantemu a 93.1 Asante Mantemu ko no 100.9 ayiko yetam Paris France abochimemu ya atamfo pa radio na shane nsoyi seta kwaye 101.1 SOMPA takrade 103.3 afei one more tachima na sutie kase boy live awo SOMPA 106.1 sunyana 98.9 kwanza 90.7 doma 101.3 na fe mankasim ya damu life pa ebra wutie kingdom 106.1 amaro fisi ya damu life uko Facebook no so a SOMPA 106.5 Accra SOMPA 106.5 Accra and some to drone one ya bon bede awia brei ya tena se ya baba kenkan se bronya kasiebo na ensamo dro ya yete eba no nini animu no ebi enese Mamprugu penipa wadano na iri na borugu Mahami Abdullahi Shariga wase no a mediation report no baaye no wone wa monya adwene arewo samwa efri tofobi ya no awansa wam empata mo betche mu se Chinese company bi ho no mu a wo mafa branch bi se o merepe wo mafidie fama wonum ekwawiase a watina nanom se do die nasi Gama aban apao aya asrafo dom bi a won mokọ Jamaica mamu na dwumadi a won mokọ akodie no anyasem ketwa onomanyafo okuje to abla kwa won se Ghana fo nyina mommohire esanse USA won yi Ghana de free visa restriction so ninti world cup yi ye betimi akobi Ochechefo penini adema ndc amanyokuo chiniya amanyokuo aye ononyafo fififi avekwate wachire mu satetemu a ebi mu kasoma penini anhwe ya ne ko bedo asakono wachechim se no kwenim Dr. Brian Champion wano so hwaso obetu Frank Adriama NPP amanyokuo no panyi pa no wazo hwe wawo comfortable lead yo na nyame ya dum January na Ghana fo bi hu na Brian kasa ohowie ye no hanso agina ha wose manfo ase wono tua 1000 Adema delegate for no adaya transportation was here ya timdidi okura adema no Onanyafo Emmanuel Amakofibua ayeswani oshansase ene obade bobra ho nsam so wose wani siyaso so wo mo mai wo mu hia lithium deal die na efri mu ba na abobodo Joseph nyame yadmo January bosunda toso anani de kan de kro no insurance adema ye nuanuma won mu yusu moto no ensesan ye bi ba ho net sei KNUST bill no wate sa akopie parliament won ya kenkan ye de monchemu bebrewo Apanifo ebonchiremu a wanu machiremu se ye trade and industry committee omo wa mrahye bedwam no wo mo se raw materials a eboa ama infididuma wo maimo atumi akwaso no eho kwa
ya frewon mo be ko be man so amana ne na ho so de ya da kakra baba so mo wari ne nsema ho do pi no a enu me anom ne nsa ya tena se baba kenkan time ha ba mechanie wode malaria fever edro no anata yechi onga mama nsa no boafo no so ba ya duane na tena wo se ase a eye onga na wo so de gumu kasa natural mineral water se kan tro se party wedding engagement outdooring Christmas yi eno na wo so no no mo and point homeopathic clinic ni wo be free pa sompa chade ebuso nyame yatom 1st January ne yebeche enti shanan so an se sompa branches ni nyina aya no wadru wontam ade amaye wei enu nyumako awodo won madom so yesene asomfo basa emam yenu abema baako eda entamo yatena se bekenkan AKOSUA AGYEIWAA kwade buaten menimenu abema obrempong nana kwaku ampoma ena no menimenu aba ABENA ADEPA Kofi afi yenshensem no ase enoada na asante hene otumfo osetutu ababi o ye otoso mienu wode mediation report wa wotena aso ewo boko mamprusifu na afi nso eye kusasifo wo mo ntokwa agin tenteman ewo boko wotena aso no wode won tansa nyina ekodan Ghana mampene His Excellency John Dramani Mahama na okoye no ene ensem no sane na tie no wakane nyina tenten kama ene wakenka ya ma wiase mansa nyina tibie ansampo ena woda ne homa no ede ma Ghana mampene mu no so apejade a kire wiase nyina sa no ni omo hwe ne kala no sane etie na sa na tie nya de nso ade beka ho na ma yibi nso afiri mu na asemi ba ye anopa wie ya boa ye hodi no dumienu kase ya beye ene enya nkrata tenten eye page no makom yensa ni nyina nso aboma se bi koma ena tete ntamo space no chese ebobo ho pa nsam wom ni nyina afri Mamprugu traditional area penipa ya odano eye Nairi na Borugu Mahami Abdullahi Shariga wono na chese wono na Facebook no so no wase report no a enra otumfo kokankan ye no enye na adwen no enye wono se wo mo gi tum no nya sa na kokankan ye no nti nya de a wo gi tum kura wo kan ya de kosi se ni ana wo se wo mo capture wo mu no wono susu se enye sa na wono hu no ena nya sa na otumfo ba kenkan wono nti wono de wono report no nya adwen wono de wo catch Ghana mampani sa nsa na ne doko na wie yo de white paper ne be ba bontre no won fre wo mo ba no nyina mamprugufu na afa kusasifo na wo mo ntrase na obi an kana gwenkyere emfa nkyere mampani ansa na ba gina se yesu esie no wasi abusia yefri sansem ne mu MPMO ewepoye emantamu na nsawam adu agiri mesene ne ho onanyafo Frank anodom pra ne pesua so no awehosem bi asi ho wan mu kire mu se ekuro baako a eno no ehye nsawam adu agiri mesene eye afotobi nsawam na wan mu se Chinese company bi wo ho no mu a wamo ebie company 551 ewo ho no mu a wamo edi djuma ni di ane Lazy Fabric Company Limited eye China for company na wamo kire mu sa wamo afidie kese baako asai ento makofra brantie bi afiri eye fotobi ase wamra mehwe no amepenfa ma wonom na ebra abrantie eba ye wo hwa se de abrantie amafo bone brane hambo ana chese wo ye obi ahobrase ya de agyae edanabam wo brane ho ase yie pa wo hia panie ni nu wakoto wo chia wo ni nu de mpacha odi kan chese wo mpane ho asem wo hia adwuma pon ho ana China fo ya be frɛ ne se gbanu machine no fort kakra bam entuwa meya ma wo mo na wonu mu kire mu sei wo guso wo repa fidie na wo bi nim dia trigger ye ma China ni na dwen se eya die yo anu aka kire abrante ba ko no China ni adwuma se start machine no wonu ya na se wa start na di su baba na twe abrante hambu yi abehye mecha se na free ne yefono so ekwa ne na ase de na chese yamutu ya yamno machine nyina na sebi womo anu omani se mu kire mu se wo hwa de na hwe wi wani enyi se yanka ntwa se humble pa na fidie ne sebi anyam ne sa na wo hu abusuya se de etinti yantumi afa nto Facebook no so na mo wanu akasa se de ote ne yede no ato Facebook no so no SOMPA 106.5 FM akra bra ne be so abrantie yi ya wakwa akopa bibia bedie wo pon na duwe ma na ja wakoye adwuma enya kakra de akohye na no pipipi mo na China ni ma na kwado ne adwuma start machine no a wono so wahu a
etwetwa no ekono na aposifo a wanom awa ensawam wanom akyere mu se wamo abɔ mesini abankrache amane na ne nyina mu no wamo se wamo di hwehwemu fan egu fom de ebesi akyere bia no wanom asompa kase yaso nsi hu amane boyi yamane boni kwabena nyako ada tomso nyi I was sorry, you call and some from men. Why am I money adjust for the one equania? One more Jamaica, a memo. Now, one more quinina, Jumedia, one more quadia, I say. And none what da I was some year to Jamaica Mino. Ya no a year a poisse and from Acacia Payana Yasam Ketuama. A was your boon come fast, so we a chile. Na a pony bit at Terranasian, one so at Terranasian boon come for man for sure. Now one minya baby and nano. A sort for domino a quack be at Yabua. Now, one more kwa no mo kire se wo mo kwa akosisi shelters a wodo se ne be ya ebetumi aboa na wo manfo no mo a wo munya baabi na no etumi aboa wo mu ye papapa afei bia ya wodo akoba no se epo no tera no hye a aya na timi ba wono mo so no wo mbro so wo betumi asisi pempim ni ade a eno so betumi aboa na ene amamra ne amane akwa so no Ghana mampanyi Yelwa John Dramani Mahama wono ene commander in chief Adema Ghana Armed Forces asrafo adwumako no wono agina simpie so ekasai en wacho se no kwasem Ghana ni Jamaica de enyasam keto ma nti ena nanu ade koba no sakura no wom Ghana de mo ena nioma wuduo pinu akokko che wom eyesa hunyehia wom akomo no ano edinti wom sonye na wonye bi emfamoa na so se watiasi pa no wase enei woni Jamaica Prime Minister Yera Andrew Holness kwampo edin komo ama wada Ghana fo nyina se ayeyade a womaye beye Jamaica man no aso won mo nintine na sa na ho akwa hia se Ghana Army engineers ahodo yenso ye deploy bie na wom ko Jamaica man mu sane ye beye a wobekwa ko boa Jamaica man no e wo mo ahohiahiem. I made a phone call to the Prime Minister of Jamaica, Andrew Holness, to express Ghana's solidarity with the people of Jamaica. He thanked me for the assistance we had dispatched, and in our discussion, he said what they need currently is assistance with rebuilding and providing shelter for the people who have been displaced. And so I offered to send a regiment of our engineering corps to help with the assistance and also send them some tents to provide temporary shelter. We are dispatching those tents by sea so that we can provide temporary shelter. And in the meantime, our troops are going to help with reconstruction, with building, and also providing support for the people of Jamaica. I was turning Ghana Mampanyi Yera John Dramani Mahama. Was I media na se ano na oswafo a ohwe Ghana ne amano ne ntam kitawodie onanyamfo Samuel okujeto ablakwa north town mra se wodwane no wase na womu just asodafo ekwan no eno so we de aketuwa bi no committee bi na wonte kakra mfiri ho won so ne America mampani Donald Trump womu akasa ne na administration na bonkomo se nansan visa restriction a womu de to amama wodro bi so ye na no kura mpo no no ofa wa frame anu wakase say amana wodro bebre ho a full restriction ya Palestinian authorities ni nyina aka ho bi na obepie mu wa bibre mu ha se ya titripa na bibre ma atoye no Burkina waka ho Mali Niger South Sudan and Syria Palestinian authorities ni nyina aka ho no bi nya wono mo nko a Nigeria fo aka ho alatafo no wo mo se aka waka apre kwa nya do me wo ma babie Tanzania and Zimbabwe wo mo nyina aka ho a yesi America de nya de a wo mo ma tuo mo na kura de asi ho eno na Ghana fo bebre so se we be qualify kwa World Cup na ya de restrictions say ba ebeka ya ni o Samuel okujeta black kwa say Donald Trump administration say Ghana nkwa de atadwifo wa yate dene. Thankful to President Trump for being a good brother to His Excellency John Dramani Mahama. And if you doubted the good brotherliness between President Trump and President Mahama, you may have seen last night that in the latest round of US visa restrictions, which hit very closely because almost all our neighbors are now affected, President Trump once again exempted his brother's country. The Republic of Ghana was fully exempted, and we are grateful to President Mahama for leading our foreign policy. We for Samuel okujeto ablakwa no chese no kure me ofa Donald Kwaku Trump
wasene bra ne John Dramani Mahama nti ne man Ghana mu no nyaade a wode restrictions ne bi ebeto won so ene nti Ghana fo yate dene Ebusia yeremu awa amanyosemu ekakra na ochechefo pani adema NDC amanyoko opani aye ononyamfo fifi ave kwete woni samtrefo akasa na ne sam kayemu no na opani ebisa ne se yetete se do bibo ananyum yenam na yetete ensembe ninam ya echremu se anhwe ya His Excellency Yewra John Dramani Mahama se oba chapter 1 se oba chapter 2 no abaso 2028 anhwe ya na ne ko bedo amwapre chapter 3 eno ne nyafo fifi ave kwete echremu se o se dabida wo se opani kura eno ne kwon eso obesa so apre tetem wo se wo hyemu a amai be se miensa ye ka Ghana ho na yaso ye hyemu a West Africa mu a eno no aya Saharan Africa no wochiremu se upiemu wo East Afem afa South Afem Central Afem na Ghana ye hyemu e wo West Africa afem a se ye ka ni democracy party a Ghana ye nya so mu se twe afi atma hankono aduonum enson ye gifa hodie sei ye kuramu a entinu kabima minka bi democracy no eno ama ho kwan ese obetimi aye bibi yete sa woni sompa kase edi. The searchlight must be put on Benin properly in order to understand what is happening there. If it's true that there is some kind of attempt to use what you call political manipulations to subvert things without necessarily a coup, those things have to be looked at, because we are talking about a situation where the ordinary people must constantly feel that we are empowered enough to make that ultimate decision, and not those who are in leadership thinking they are so smart that they can literally manipulate the processes constantly to their advantage. What it simply means is simple. Ghana that clearly has set this tone in terms of the transition in governance, in terms of keeping to our constitution, ensuring that we allow people to have the voices to make that decision. We at no point should ever encourage a situation where there is a disruption in our constitutional, what we stated that we ought to do. The president has spoken about this, and clearly he did it well, because he didn't want to allow such conversations to continue as if he is entertaining it. That's not all. The party itself that has promised to ensure that we do what is right for the country has to ensure that in this spirit of reset. Etino se waye na dwen adam poso daye eso obekwa tetemu a edisi amanyoko ni de obi anu obedi nachi wobi biada empo enkanfo sa ne kasa no achi no na yebisa ne se aso yehu se opiemu e womrahye badwamu a edisi amanyoko mighty majority enemo mo sanso kura epre ba kwa mani abre ho de den etino se na constitution no mo ya amendment ya Mati hu committee no muntumi ensakra ne emam a constitution nim na one pretertem o se dabi enya de sa one mighty majority a wamudi awamrahye badwamu no wanom adibedi sabi ensemo a entwa yi. We are the ones who are ensuring that even though we have such a huge majority in parliament, we should use it only to be able to do what is good for the country and not trying to change constitutions because we are trying to make maybe one person happy. We stand behind the president declaring that there will be no third term. Opania wano wachocho edema NDC amanyoko onanyamfo fifi ave kwete woni sompa kase ene di nkomo yi woko NPP amanyoko ne mu a wonmanyafo Dr. Brian Champion panyipe wodi mu tintima yie pa na wakanipa no mu a nyame yadomo a January bosomeda to so aduasa bako NPP delegate beto ba na wonmoyi frankatuni ede afrim won ho na wapanyipa no central for akasa no wacho se wono comfortable leadio se wo kora ne se wo koro bibia ne won mabu na bam na ase nipa bi no keka so ade no kora ne yato awie ne yato ye kora no Yewra ba mi na anya Kennedy na anya wasenya ho no hwe no die duonim ni sa ba no wadi nkunim. Because we're doing military precision profiling, and we've profiled 190,000 delegates out of the 209,000. We are miles ahead. Who's likely to vote NPP, likely to vote NDC, likely to vote CPP. This person is undecided. This person you can never tell. We've profiled 190,000 delegates, and I'm way ahead. I'm close to 50%. And the second person is round about half of what I am profiling. Na enwetru no ana obaba trasa yase afreku obi global info analytics one day wati wo monka na so ani mom dodo bi asa se won ma ha se analysis ahodo na won mo trasa won no wanya 5%
5% say na delegate no kromo yero do say na ekoto aba no a 5% pe eno no nunya. What is Global Info Analytics interest? Organization that has staff every month they commit resources to go and poll people and put it out. How are you paid? An MPP result. Who has an interest? I mean, somebody must have an interest. But nationwide, you give me 5%. Going into the data, there are 209,000 delegates. I was your way, Dr. Brian Champon. Waka one more nyame ya to January. MPP delegate ever to Muswabano. Ninsam no one fan so ha ba kuno kwa de no wa sabrofo. And was oh ye me will visa say sompa and ye memfa twidi en nka ho. Na wase sa 29,000 delegates and na no one kwate a wate say yes papa bia and maybe now I am na sebedwani no one nyina kwa na te parliament ho ye fe ne kere dia kompra kwa Japan asin central and no di ni mra sebedwani ho na one nam simpie ni apa bi so and wo keka say wo no bra champion wo ko share delegate bia no a delegate dudu na baba no na wa mo 1,000 now betimi a share delegate 29,000 amo bia 1,000 na dey epo ayensuo ana edane sika kra na egu ni fi a anko benya se sika na nso delegate no won mududu no enya de a 1 city kra wode am obi a wo na so tena baabi na aka se delegate ya ma na 1,000 na delegate no kra wode di natem. What does it mean? As you say, on no politics or any propaganda. Man, cause the delegates now will catch them. No, so a man for say what about 1,000? So what 1,000 only as well. So the attended across the country. Ebe kwa ju be a free be wa bro lose ni pa no until we elections. Am I ya manuku no now wa jini bi njo kwa to abama. It's a big insult. I hope and pray say will be just I maintain so kasa. Say all can dia emwa no. Ko bibia say ni ho. And yes sika a message and a performance, and luckily for me candidates na minimum baako me performance e dey dwa so a ye chiri mu chire Ghana for baako so me niam bia akoso no chire say wo de ka kwa afa we bebre afa we ntoma yen na we gina baabi no o ka say obi we original for Dr. Brian ya champion wo we kura no no say sa baako ya ye ka na asem ye na no omo ko am thank you to yi wo mudu bu no ho ba bi ka omo yi ni si fompo nya ne kai bia na di akire ya omo tam ne si mu a ankom be si ni fompa ma adaya na no kasa na num kasa nye wo nya si pie ni apaso a na wo twa bonkrofo sitting in semwa kesia ya wuke inti se wenya we be boa odowini o ti answer no I say no answer ase che se odishe wenya memwa odishe wenya we be boa ya ko thank you to Ghana thank you to yi baako si fi bas me ese wo numu asem na man you election e pamu ni fi bas me e wo bono ho nya me car ni di echiranka onanti fi ho e de bankran ye ni si form fi bas me ese wo numu asem e na man you election na wo si we nu asem na man you ya se owini a afa ha be boa na man ye win 2020 na ye da so ti opposition na bia me ka se nipa mienu na idi edimansa na me ba be July so mo be jaye kuma na mo di agro no mo bobo na shepo no ma dia ma ya manyuko na kame mi mfi akire ho ma enka se mo fa ball ni ma me na me nko shego no sa nipa mienu wo mo bomodi abobo ni ye shego a anka me ma meka nkyere mo se mun free nchen ho na mo nkotra ba bi kwa na me meje ball no hohoro ho na me mo nko shego na ye ntimi mira power we yo ni nyamfo Dr. Brian ya champion abetifi mira se bedwani ene ye tene nka no abusia wasugusu a wutie pam to berka se e wasompa 106.5 FM yani affiliate ni nyina so na yeto asem no eso yemram wan e wo lithium di mu ensensem na sense de ho sam abaje ensrepe enam so kra ma awoya community no wanum adwa lai esa omampani dada bra so kra no ebra no betu lithium yi wanum ye hyehye ye na chese 10% eba ne senate ba 5% amanfo etwetwe ne sra ne abasa wanum kirechemu a ya omampani ye se ene de adana ya ne de
yase Jesus sebio obi a wan na nwene ko ana ensa kira na adwen enti ya ne ho sem wakopie mu awo emrahye badwam no won ba withdraw ne kakra na wa mu ni mpanimfo atena ho na numu ana wasoani a wono ohwe nsase ene oboade bobere ho nsem so onanyafo Emmanuel amakofibu a elembere mrahye badwani no wani si yesos wanum ahia na wanum hia yankomo a wanum twetwe ye na lithium eda wamanum se bagaya na ne ombie nkrata mu ahwehwe mu a ana wanum aditu dwa ana wasoani sei omapani ayeyirede ana afi ahye no wama yeyirede pa se ensemu a wanum ahia ene panifu akabie wo mu wama di nkomo afa lithium no ho no omapani abaji atum na wanum ahye na enyema aba benefit adehia wanum ukotu sa lithium no awa wamu asase so no ene awo yafo eni nyinanim wo mo wam so enyema ebetimi aboma kro no atumpon ebi ni ayasabia ebi ni suku akwan ene de ekeka ho ene wanum sika yade ba ma wo mo no wamu ade sa nyema ni nyina egu akwan mu na ebra wamu edi nkomo ama wosoani ononyafo Emmanuel amakofibu a ade ni sam atu dwawe ye no ana wo kire mu bio sei Ghana ene borawi DV local eye wamu ade lithium di no ema wamu no wamu din eno no wanum de ehihye ye pa egu akwan mu sade be ye bebo adwumade no ama na akoso empanimfu a wanum FCC yesus emu akoya opani baako ejire mu ekasa ye no si se oswedi kasa dia na chese ya sempa enti no wakani ye pa se eba no royalties a empanimfo ahwehwe se wonsa ebeka na bibia atumi akoyie afa empuntunyuma ene de ekeka ho a se wo mudi ni nyina ahugu akwa mu dia na chese ya asemde na anumu ana wopani baako a wono so woko obie eye Dr. Steve Mantiyawo wono so ekasa ye no da wosoani ase moni kasa mo wanu hwam wobo adwuma esanse ensemi ba ye Ghana fo kan ye sompa fo kra ye kra kan bi sa wo ya fo so mo bonyo so 5% de adai asa de mo nkata akokwa ni mo atu ntakra bi se no na se motimi a withdraw na makotena se na mo de nhihye ye gwakwam na mo be fresi yesos ni atena se na wo nyina wo mu dia ene ye tu chema wo ene chi no ene opani a wono so free environmental management and sustainable energy anemu akoye eye Owura Benjamin Insia wono so da empanimfo ase a amani boyi yamani boni oponchecheku atosom yen Abusoye to ansam no so na waso for your show maga na homasua mu nsam so ade abatudwa wasensansam bi ananam social media no so ya enei opramini wamo so afabie na opra news for de na won mo twara ye no opanyipa no twara sanya de atesa akora na ene wamo ebo amane se akwakwa se asoye no ayerwa ha na idrisu ada no wamo akwakwa kan se 13th month salary wamo babadane kire ama chechofo sane ye be ya wamo afra ho nsansam ene ye betumi akenya won mu ye pa na aboa wo modada setenemu eno anu wa kyerɛ sɛ asɛm no a wɔn akwa kyerɛkyerɛ ɛne nsɛm bi ɛka ho no anya de a ɛtesa na de wɔn mo kyerɛm kran bo sɛ wei ɛyɛ nhyiamudeɛ na wɔn ne Ghana de hyɛ bi mu yɛyɛ ɛna nam so ma yɛro ha na Idrisu ɛkɔse yɛ no wɔn mo kyerɛ sɛ wɔn kɔse bibi asa na asɛm no kan no kra no asɛ wɔn ma dane asɛm wo twa bi de ababata ho ɛbɛ so opanyipa no wɔn ɛpam kabane sret ne ne ho yɛ pɛwie kyerɛ wɔn mo bɛka so wɔn wa na kan yɛ nanso so ni bɔhyɛ so na wɔkyerɛm sɛ ko ba ne sempo aban no pɛsɛsɛ bi wɔ pagya akatuam ade ma kyerɛkyerɛfo anaso wɔde sika bi kura bo ma kyerɛkyerɛfo a ayɛ ne mpampi no ano wɔne kyerɛkyerɛfo nka mu ku akodoɔ no wɔne wɔn mu hyia ansa na sɛ ko ba ne so wɔde bibi bɛba abɔnten a wɔtumi ade aba enti sansensɛm no wɔne nam wɔ no wɔn bɛsrada sɛ full stop ensito afei Opera News fo na ne kyene yada wɔn mo wasa asɛm no mo kyerɛ wɔn ba retractie na wɔn de kyɛw pakɛsie akɔkɔma oswafono yetoa ensem no eso yetoa ensem no so no ye kwa Ghana mrahye bejafie na Ghana mrahye bejafie nura wonum kwa asetena no na ade abaako a eda pono so kase pa eye KNUST bill na ni nyina ya ngumasua ho nkomo na oswafo a ohe ngumasua ensem so o my Ghana mu eye onimyamfo ha na Idrisu wono ene raise concerns a bill no ada ho achedodo ni tibeya wo mo hwe pa na wo mo nka ho asem sansa wo ya senko mutimi ye ho adwuma nyina wie ya wo mo gazette no kura be se October bosome da na to so aduonu miensa e wa afiye mu a o ma lay before the house na so wo mo ye ho adwuma nyina wie no wo mo wie ne ntantam so a etimi amboa ama Kwame Nkrumah University of Science and Technology wo ma timi agya na so se brane na ne so wo mo ye bia no wo mo atimi ya na hwe a sukuu yi nipa dodo e wo mpa sa bre e be se empemadu awotwe ene wo mu saa Ghana fo nkwa ena egumu na
one way from on the crowd, I can't walk right That's just say, Bubuja. No. And I watch say, see a bomodia near Timia and near Manosani, a son of Fatana Billy, one more jar to one person correct. I'm a name in Iron Kaya, Anasa Kwankaya, a bit Timia Bois, Ama, Kwame Nkrumah University of Science and Technology. One more Jinabrane, Nayaka Havadia, one more Makra. That the Kwame Nkrumah University of Science and Technology Kumasi Bill 2025 be read the second time. And Mr. Speaker, the object of the bill is to establish the Kwame Nkrumah University of Science and Technology Kumasi. The Kwame Nkrumah University of Science and Technology is one of Ghana's foremost public universities, which has a niche in the provision of science and technology education. It currently has a student population of 80,000 Ghanaian students. And Mr. Speaker, it's important that I put it in context. The university was established in 1962. Or probably, if you want to follow the historical antecedent, there was a Kumasi College of Technology which opened officially on 22nd January 1952. And subsequently, it was named and established in 1961. It has operated largely on Act 80880. And Mr. Speaker, it was named after Dr. Kwame Nkrumah, the first president and prime minister. We Oronyam for Haruna Idrisu. Now, Wakasawi Yape. Sunday Wakani in our boy history was named after the first president, Dr. Kwame Nkrumah. Ena Dom Kumano, Wamana Noni, Oronyam for Osahene Alexander Kwamena Afanyamakin was a dear Edian Peprehui. Dear Peprehui. Kwame Nkrumah University of Science and Technology, what did Mirika Quay? Munya Butre, Nabili no, Yenya Butre Remuansa, Yemuya, near Wachibiano, Yabeka. That notwithstanding the provision of Order 1041 of the standing orders, which requires that a motion shall not be debated until at least 2 sitting days have elapsed after the notice to move the motion is given. The motion for the second reading of KNUST Kumasi Bill 2025 be moved today. Is that not what you are doing? Mr. Speaker, you are praying this House to waive the mandatory notice required for 2 days. That is what you are doing. So again, is that not the certificate of urgency? Is that not what you are doing? Mr. Speaker, certificate of urgency in context. We want this bill to be properly processed by members. Edian Kwanti. Ena under certificate of urgency. Ya prayer Kwame Nkrumah University of Science and Technology no. Wodi mirika wo kwan ada wo kokachi player na se wo kofa bus ana bus ni betu agya no mama ye ntwen kakra na ye twen kakra na ye hwe ne mamu nyina awi a bill ne ye be pass no ma ye madwuma onimnyamfo Alexander Kwame na Afanyamakin won na kasa ye no ye giremu awo mrahye bedwam kwa na anu ansem bia ekoso ewa bra asoye wanom ehwe dwadie ani fididwuma ho ensem so wanom committee ya no ewo emrahye bedwafie no minority fo a wanom ewo mu wamodi nsem bi atudwa ne nyina ne se eba no roba ho nsem wo man mu anasan se de mpanifo ka se roba sika wom unua bi asase adua bi pasase na roba de mfaso se twebo wanom kiremu se nansan aban ade eye ohye ato si yankrakra robas no anasa raw materials no yankra no amode chaka eto so kakra na enam sayo sunti amasese no wamu edi roba hu dwa ekankan wamu de aye adwuma pa no enhyeda enkoso yie na numu ana ranking member onanyafo Michael Ochigbefi wakasa ya sompa kase edani achese di asomo. The rubber companies in this country are made up of about 5 or 6 companies. Ghana Rubber Estates, Narobis and other companies. They find it difficult in getting rubber to process. It will interest you to note that some of them have even lost contract with big tire manufacturing companies in the world. As it stands now, Ghana Rubber Estates deals with only Michelin, and they have even reduced the contract, the quantum of the contract. And they've even cancelled the contractual arrangement with Penile, which is one of the biggest tire manufacturing companies in Ghana. And it's a problem. Tree Crop Development Authority is now siding with those who come to the farm gate to buy and export raw, to the detriment of those who have established factories in Ghana so that they cannot even get rubbers to process.
Openu okasa ye ranking member on Trade and Industry Committee. Ya wanam awom rahebedwamo. Onanyamfo Michael Ochi Befi Nensam ene na ebusue yi. Se ufrim rahebedwamo ba. Na se woyɛ mrahebedwani ana woyɛ parliament crack ana wo de woyɛ nsamtwerani kura na akɔkɔ kɔvaye ana abeba pa ne aye aduane asi hɔ na aduane na da jai eye onga ileleyi Mama's helping hand na chese mama sa no boafo no abusua onga eno ye wo season 1 wo ho eno no upe cow upe beef upe chicken upe goat wo tilapia de na chese fish ni je nyina no ni nyina bi ho ukwadwa so a o se upe onga na wamo ama obi na wo so de abedi dwuma wo de ye stew ye wo de ye hyeto ye wo de ye bibia bi e wo munkase eye onga ukwadwa so a pebi na emo ma aduane no nkoso time heba mister se 3D ya de ma de bia wo kwa honam ye oya de bia wo ba bi oya wo ba so de mpa so no se ene se bio asedi obi atimti akobobo metwam tie ntwa asem honam am peche ayemboho time herba mister doctor say we nya test pe na ya malaria pe me pacho edro no time time ukọ over the counter and as a drugstore pharmacy bia ya to edro bia time herba mister na wo so wapebi wanu ma to a wontumi nidie no ebem wate bia di ankasa ba bia ye bia echi di ya di malaria no enya ka pe female anopheles mosquito waka wa ka chancef wasam kwai wadi amamia wi time na me kwa akotobie Adrei wase oba wama uma kwadanufo no ka ho afei oba wo ye pefo unumbi akwada wanya finhia dumie no so enka ho 0244 417 669 0244 417 669 na time enyo so Agusoya toa ensem no eso na abado Joseph nyame yadom agye na obosom de dikande kro no a eyade se ko ba ne se obi yusuka na okwakoye insurance Ghana card no eye compulsory pa se woni abetumi ade aka ho we ayo National Insurance Commission wo mo so share sonkon ya wode aba 2026 sane be ya ebeboa ma Ghana fo nyina obi a ada ne ho so na wo hunu se Ghana card ne enya se wo ye bie chichiru ni asenkafo a Wamo awo mayimu na krata tenten ye babonten no Acting Commissioner of Insurance Dr. Abiba Zakaria ena nensa ehwase wo se weyi ayenhye sonko omudi gu akwam na wo mu pese anida wo pa sanse enei wo man no ya hyen awodo ye di dwuma wo kwa so no dodo no wa no insurance no bokwa kwatwa bo hu no obidi ane ade na wo so sane yoma no nyina no ayenhye ye wo pese omu yidi free ho na fe ehan eto anuamam nam so ntinyame yadoma 2026 January 1st Ghana card ekoba no se wo kwakoye insurance wo kwako renew ana ho hyehyɛ bia no wo de Ghana card ene beko ene wo de Ghana card no kwa make sure say obefa endpoint homeopathy clinic na okwakoje ayarehwe sanse o Ghana card nikita na wampomu nya den a eno no card nikita we kita kwa hwe ena na pa kura hoti wo Ghana today so say ya boss we say o mo ye free screening e ma ne mema nyina mema no prostate ho ha no monfari nyina nko endpoint homeopathy clinic na wo mo ye free screening e de ama mema efia ha mema de obi ahoɔdene still ye beko ye free ha pe ye kɔ ni akwa ready mu na bibia timi ayo fine afa ye ma no awodi ama no ekwa awutwa no mu ba bia problem wo bia wo mbehwa na kama e de ama wo afa sene ye wo a wo pa wo no watimi wabo sugetra no wabode akodu endpoint homeopathy clinic no du ho a wo ne be ma bi na ho ato wate afa prostate ne free screening ni nyina awie ne ehunu ba bia wo ha no wo na sani etwa ba ahia no na ahotimi ato no eye endpoint eho no eye end yare bia endpoint no premature ejaculation he na me he video bi na nsen ya wa friend ku no 15 seconds mai na 15 seconds dey e say double kura ko 2 minutes o double wetimi ko 2 minutes enkoko wo mo aye yi kura ma ko ntam kura se we dey wo mo aje mo ntam kura no e na ye 1 minute na bo be ma bua o kwa se me ko 15 seconds adai na so dey unko ba bia enyo entini no bia wa na problem ifri ntini no enti kwani ehwe ntini mu ha no ye nyimfiri ho kama mfa mawo ebi on so kidney no e na fa liver ho issues bia o bia no kwa ehwo ne ye wo physiotherapist wo ha wo betimi ahwew ama ono mpe no watimi akeka nyina esie no massage ne so akoye na moja na timi adia frisa ne kama eye normal na bibia tumi akoye pa e de amawo
End Point Homeopathy Clinic enkra ha share signboard was Spinter Street na afi su kuma senso kronma bo hia we butu ese dadwa afi numbers abetimi afi Dr. Adibu atense ye bedi bronya frɛ wono ankasa wo frɛ na wono ni personal assistant 0244 867 068 nyankrofo dia be frɛ se doctor ni ho twen kakra na wo yewu 0244 867 068 and 0274 234 321 na one no abo enkomo uwie pe ya pensuo no nsuo de ye pa Kasa natural mineral water no ho asem na make kire wi kasa nsuo no se wonya bi ntonom ya CASA Kasaloma Ventures na de ba ye montre so nya na Kasa natural mineral water aboju nsuo Kasa natural mineral water ensuo a wonom a me se Dr. Tedros mo wo mo nyina agye atum se nsuo we de wonom a aboju nsuo ifo na make WHO fo no wo mo se ensuo we na wonom a one typhoid ni asem yade bia e wo nsuo mu nkomi ne ho nkomi ni nisini nyina no ebi ni nsuo we se mu wonom a ya apomde nko a wo pebi ni watu aton agye numbers ne taw 0206 469 430 0206 469 430 na one empani abo enkomo na bibia nso atimi akoyie pa e de amawo na afi so ye kire kwan no e wo taifa he ya back hospital na ye kasa natural mineral water nyame ya adomo a afedan me kire afie di anim ya ne da di kan no e na so mpa chede ne ye chew 1st January e ne ye che so mpa chede ne nti wo ye oba kunani me pa choti me ha de fo aso fa me pa oba kunani wo asam na meken me ma ne de ya mo ntwen kakra sa da chi e bedwene mo ho na emom e ma kunafo na asam ne yeken ba bi asompa ye nkura bata wo bia no bowura ho 1st January tio e first come first serve ene nti sompa kumase ye wa hwa overseas ho no a e ya na wa bowura ho ba bi 21st clinic wo no bowura ho na kwaje odi enkran so ba bi ayete ayeka sei ene ye 21 Watermelon Street and I said 22 Green Hill Street ni nyina do ba besi ye odome he ya abra takwa sompa ye low cost e wa na ebutuo tachima sompa ye tachima new site e ho so ye gina ho enkranza sompa premises ho no a sompa FM ho bra ho e na so nya so night market ho no a large bay kwa na bro sa na se ho no e ho so ebutu ho e ya abra na afi won so baje wo de ne sesi a na nyame ya adom a bosomi ye di anim ya ye che ne 1st January no 3rd January ehonso ye de ani be kire won e wa asante be kwa ifo kanu anyanka fie ho no ye de achede ani bi de akoma won enu nti bia na wo achede ani nya maaya je numbers isi a 0598 559 802 0598 559 802 ena 0241 272 990 0241 272 990 o send say sikampo na o send dey afasa numbers nyina so adi ebeba no e Blessed Foster ana say Terawan Media the same numbers no ano se bia wo baabi na opese ye befa niema ne bi free ho a o de sanfre numbers no ye wa befa ne kama a o hawo bia emechire so mpa che de 2025 emu a na egusu a ye gina no ye to asem ne so ne ye de ani a che mu e won sam foforo mu na se de be ya enkran bronyan ye ni ni summu se ne yi sigi fo kora aboya no hoba se nya de ombema ya da summu e wo bronyan mu no eno na Greater Accra Regional Minister ma Melinda Oklu wajina simpie ni apaso se 29 municipal metropolitan district bia edi bronyan no e wo summu ntino street light pa se kwan so be ye se hire na doba fo bi nka se o ma hu no enam de kai ball no ma hu enam de kai no kwase agotam ma hu nam de kwa ball no to bompa no ye jai ni nyina eno nti 29 mmda se wo enkra ha se no wa che street light am obibia na wo ma no na opportunity ku ejina junction so wo piki bi sei Ministry of Energy are partner with us. Into all the ceremonial street. Into taking care of the ceremonial street. We are expect the assemblies. Almost show the inner communities. Fix the lights. Some of the lights in America is not only about the light that is on. Ana wakasa yi. Na wo wie ya no. Ana honorable Frank Nkansa. Wono ya MCA ewa Blekuma Central. Wejia ni anum nyina na mu. Eno aso na bo. Mo piafo. Ya danyamia se sisi a wetimi ama through the minister ono so dey light ababe kan de ye ho deda nti ebe ma kroma atiye ohwe first light e ba kaneshi e ba obiche bi ho nyina from weekend na static ni ho aye penti ho nyina nti e dey light san ko hede na ye so ho so be sunshine e ade e be boa ama kroma atiye ebe ma e ye basabasa ye na e koso ni na so so ate e ye moto atwi obi phone ni o mani na so be ko phone nti we dey about the right time.
Wey aye MC ya oje made shewa Blekuma Central. Onyanfo Frank Nkansa. Nene ne atie na oponche cheku. Wona otase nsem nyina etomane ye wonkran. Abusia enkrafo enyankane na yese hyiren na hweba bia ama panie tofomu a wotie no adehia wamo de wamo ewata no north district eno no ewo ahafo matamu ayasa bia kase eho esum se kabisi eku wamo esum aduranie wanmu kire mu se de ECG nkane no aye wamo no aye wamo se sebi efie ni suku wamo nya kanea ade adidwuma awa ayasa bia ho na wamo practical kranso agya enka wamu betimi ya start ya popororo na ka wamu anya fuwadi agumu na timi aboa ama ya hye akoso ye ewa ayasabia ho na nukura no wamu nya bi adehia wanom agya ya hye eho wamu na ekasai wamu si wamu ho ya mobo papa wamu si wamu bre na bre na wamu bre no ase ya foso wamu kura no wamu bre sane ka wawu timi tina se na mpese me bre na kwa fa dwendwe bi de atoso na kwa adwene ya na kwa yade wu ya na wawa fosi ka na de akwato aduro enso we de ya foso wamu no wamu bre ewa bra wamu nyoma dre se wamu bre wamu si wamu bisasi aso wamu ewo empotam ho wamu ka Ghana ho na esanse nipa de se bio yade ene ya nete uba yade na ba yade pa na akokopie mu ewa government hospital nu wo betwem same kwa gya yahwe na bakwa ni asenka ne ani ho ye ni fa ngwa ya digu ya yinim a start ye wanmu kirem na yama ne bofo ba wa bedu wani maami bia bibinti wafa ne din antudwa ekasai ye de yabro wakoto bichim ye hospital me kora mfie do nunsie ne hona me ko ye se de ne bichim ten do nunsie nye se anatie enti enu na me se ne me kwa kohwe mabrewa na me ko duru ho no ye my light of bempera na no maso omudum no maso anam se after 12 to 1 no mudum no after de me na oxygen sine so ayalefu ogu o ma ne me nyina ne dabom na sa ne kasa ne yemu no so ye ko duru ho na dwene pe yalini no ayano mo roba bi wo ho a ye de tu ni mo a ye de duane efam na ye de ma no so ntime nya hwe a ye chiri de ho be pharmacy wo nyina ye nya bi anto wabo enye bi anto babia na kyese webro ni be kasa ye pathetic pa na kyese ya semwa eya ahudwiri eya ahoha se bechem government hospital pa netewo na kafin wanu pratin so wamu nya fangu fangum se bi enya se fangu ni wamu nya bi fantokura wanu mu kiremu se sika ni wamu futuo mu a won nya bie ade akwakwato beguma ayarefo a wonom ewo ho na wamu ho kire wamu a yama ni boni ba wa bedu atu amanie asom yen I was a to us no just here ya wono wogomo awasa no wogomo west mensini mu ewo mfimfi mantamu na na kwasi eso wono eneka sai na wode atudwa atrose no kwasam eno sa enei ye nkoda ema kwan abafie yi ekoba na sa no a tichiru ne nkoda no ne ya mama wo mfon so no wase akoda no wo ba enioma nsam fata internet so se gusu ani ni wo hwe ebewi ache no to no wobu nipa sa no yoma nyina no yade a ewo se atwa ba ahwe ano na so nti wo basra batan Christmas yemi ani enkunkoda no ho onye kwan kofi e ka fe no e chance a obokofi de sa obofu na wo ba won hwe won ye man yem de wa wo ma wo hwe won ye de na so bia na wo bosua ade bia na o chete o ye high level na obokofi no ye bi nti obedo obopu nti chenchu bebre no ye se unara aya won control ma won na mfi so wo pe phone ho adwuma ye phone wo pe adwuma ye nkede phone mu phone o ye good but one shot the bia ya mo fa na hwe no one stop on there mo nko site bia enye aya won watch a obotu ehun de mo fa no I was your way aye just hene ya wono ewo gomu awasa emfifi mantamu na nakwasi eso ene yetene nka na waso ne yegina na ya da ye hotel ye ba ya de amana nsam ebeto aso na mane boyi kwakwadema ena ede ebreye to me Jenya oba eni pechemu ana dio bedachi nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ne mofrase Janvita ye de milk papa bi ni nutrivi aye ye nkwada ediania eye de na ahodi a ewo mu no bo mofra pomodin anyo impeni for sweetie chopa
Mawobano apomudi fini mofrase. Yamvita gumodo baby. Yamvita, a delicious way to grow. FDA aji ejodi yunkratoyatu. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutimi ye screening ema huni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wofa baby ena ajujuo. Na the friend premature ejaculation no a. Be maybe a woni wodofo akwakwehia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ebra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Womo de mufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajujuo. Kidney problem, prostate die. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo konoma boy here. Ena Accra hanso so die. Womo ginemu ankasa. Ewo Spintex bebre friend share signboard no. Wudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Womo demu fu. Ewra me pacho bra na me hwa de wo bag. Bra aden ena so biem. Hey, time heba me hya ya me kan se yi ba kwin. Ani wayi mi ensen. Bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofani nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o de nanum oto a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena yema o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anuma. Hwe se wakọ hospital anase lab ameye hu se wo atudie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enru dudu etu a. Fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na em. Fre 0244417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA aji ejodi nkratu yi atu. Tontonte. Yenum nsane efa adwen. Ne efa adwen mpa. Say na nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den. Tonti na 74 yi nso ya ye ne se nsuo kokrowa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankafi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne dabia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoden ni apomuden ko a. Woko pharmacy ana ba bia to nwo bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu. Etu phone 050162891 and 02460734998. FDA agi ejedi nkratu yi atum. SOMPA TV Emma Aketuapa. No kure Aketuapa no wosom sompa nkwa de a wansa beka. Yemfa nsem ne nkopie mu wa amanone. Na yegyinamu ewo Portuguese, mechira Portugal. Na wamu mpanifo wo ache. Gini bisa. Mampani no na yere. Mampani ya na no no mso matunu yi. Umaro Sisoko Embalo. Wano na yere ya fano se Denisia Rose Embalo. Wamo ne yire no wane nkrofo bi te adupre mu a wamo kɔ no mu du Portuguese no ɛna wamo che adupre no se nipa ba akwa watim wono nko a sika ɛhya ne ho ɔde te adupre no mu no ɛyɛ $5.9 million okeka de kɔ euros no a ɛne ɛsɛ ebuburu ja ɛno na wamo che no no wamo kyerɛ sɛ he sika wo de kwan wo de kwan no wamo che sɛ maame no a yɛfrɛ no Embalo yi Denisia Race Mbalo yi wono no adupre no bi na ne yonko pa na sa maame a ya che no yi wo mo che no wo Lisbon pe eno wo se me ne maame na nam
and one more chain boko there. Oh, yeah, why not? Sure, winning me. Many Umaro Sisoko and Balo Nazare. One no cram and penny no cram more to know. Now, one more channel, I know, because our lesbian person for some. Yeah, I'm here the morning, we must say. Sikana de nyon de kitanwo na emom ni pe kitanwo no wati play no bia wo ka na ho amonyi na moti play no no ozu say money laundering and wo ye so obetimi atam 5.9 million US choppable dollars de agu adu premu e de free Guinea Bissau pa de abedu Portugal de na ho tintoto nyalem chese bibi wom enu nti o ma che no a wo mo ye nhwehwe mu Abusawaso ne gyina den sam nyina asia fe no wafede no de ato ha sam de bae no de di makote no bi yesawa power asrafo domu a womo ekwo Jamaica mamu na fe wakoye bi ede aboasan so na Dr. Brian Champon enso akasa wo no comfortable lead pa ya wo hwe ni mu kwan se nyame ya domu a NPP amanyuko no obedinim na we na Mambrugu traditional area na iri na Aboru Mahami Abdullahi Shariga wasi na anonra mediation report a na asante hene de bae no wane na nya adwene Odenyo 455 ave kwete wa church adema NDC amayoko wa kire mu say Ghana wasi democracy no kabima menka bi no edintinti my panty enya de se wo mrasha badwam a wo ye MPP NDC amayoko no mrasha badwafo no wo tumi a wo enya no wo ba misuse no masesa constitution no na president Mahama akwatetem ebinsida AKOSUA AGYEIWAA kwadia boaten ene midi mene Obrempong na kwaku ampoma mene Abena Adepa Kofi ebusua yeda mu nyina mu ase ye mamomoni ti adehye mobro wasam eyo biasam etoa wo Want to mean Chenya oba any